Titjira tal-Air France kellha tagħmel inżul ta' emerġenza wara li abbord instab pakkett suspettat li kien bomba. Iżda rriżulta li l-pakkett li nstab fit-toilet tal-ajruplan ma kienx mimli splussiv imma kartun, karti u timer. Dan skont l-aħħar rapporti tal-medja Franċiża. It-titjira AF463 kienet fi triqitha minn Mauritius għal Pariġi u abbord kien hemm 459 passiġġier u 14 membru tal-ekwipaġġ. Jidher li passiġġier innota l-oġġett fit-toilet li der qisu stopwatch fuq kaxxa u rrapporta mill-ewwel lill-membri tal-ekwipaġġ. Dawn infurmaw lill-piloti u konsegwentament l-ajruplan tniżżel il-Kenja. Membri mill-Bomb Disposal Unit neħew il-pakkett suspettuż biex jaraw jekk kienx fih xi splussiv wara li kienu l-awtoritajiet Kenjani li jmexxu l-ajruport ta' Mombasa li ħabbru li hemm bomba permezz tal-paġna tagħhom fuq Facebook. Intant Franza għadha fuq allert massimu wara l-attakki li saru f'Pariġi x-xahar li għadda u li ħallew 130 persuna mejta.